яшьлек бит дуслар, бары тик бер мизгел. Яшьлек ул бер мизгел. Кадерен минутын, секундын билеп яши дуслар. Алия Смагулова сүзләре, Аскар Усманов кие. Яшьлек ул бер мизгел. Söndürlesin her şah Bizning eli dünya kışı Şov gürletip yaşar şah Yaşlıkta kabızgan uşak Yansın gürlesin her şah Bizning eli dünya kışı Şov gürletip yaşar şah Yaş yüreğim kış bire o yaşarga Könglimde var bir dilegim Kükretip yaşlarga Yaşlıkta kabızgan uşak Yansın dürlesin her şak Bizning eli dünya kışı Şov gürletip yaşar şak Yaşlıkta kabızgan uşak Yansın dürlesin her şak Bizning eli dünya kışı Şov gürletip yaşar şak Bari yaşlıktagina Duyasın turmuş yemin Minin bəxitim şunday zor Yaşlıkning bilem təmin Yaşlıkta qabızgan uşaq Yansın dürlesin her şaq Bizning eli dünya kışı Şov gürletip yaşar şaq Yaşlıkta qabızgan uşaq Yansın dürlesin her şaq Bizning eli dünya kışı Şov gürletip yaşar şaq Elshad Хисамудинов, Рамиз Ғаниев баяндарда. Менің даими тыңлаушы Люция апа, контактта постоянно аралашып тұрабыз. Әйе. Как будто біздің юбилей. Достар, хәтерегездәме 2014 елның 31 мартында шушы гүзәл бинаға Илгәрәйнең концертын булып узды. Ул вакытта ул аның бары бер генә көн булды. Быел аның концерт программасы 2 көнгә сузыла. Киләчәктә дә аның концертлары тагын да күбрәк көннәре өстәлсен иде. Илгәрәй энем, сиңа уңышлар, гаилә бәхете, исәнлек, саулык, сәхнәдә бик баскычларга күтәрелүен теләп калам. Амин. Амин. Рәхмәт Люция апа. Рәхмәт. Оппа. Рәхмәт, бик рәхмәт. Бик рәхмәт. Менә ярый Илшат бар әле Илшат. Авыртылмы син?